Narwere ntuku ya Ukunguira Muciari wa Mwekuru NTHIGURUNE iremenyekanaga muno ta Mother's Day. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru KAILEMIA ni ajukite kanya kau na gukurukira obisi ewe kwa utungata AKARI KANGETA ni aria agwatanirite na sibitari imwe za Kenya kenda kweza na mautungata za gutega mirimo mwanya mwanya. Gitumi kiabo ni kenda kurwa na kinya kurihiria kuinyirika kwa mirimo iria yonekaga kuinyiria antu. Mwandiki wetu wa Nteto Mwekuru ni agukari mamburene ja na ni agutwa chonkuruki. Ntuku nene ya Ukunguira Muciari wa Mwekuru ni Mother's Day. AKARI KANGETA gicione bunge kia Gembe Central ni bamukirite kiawa kinene kuma kiri mubunge wa Ekuru akaunti-ini ya Meru niwe KAILEMIA ukulukira obisi yawe tongeretwe ni Setrin Kaweria kiawa kiri kuona utungata bwa ithimi bia mirimo mwanya mwanya irio ya sukari ya nyimba mpio na ingiote marei mubango yobwethekete kia nne kia kanisa ya KANGETA Catholic Parish na arankulukia AKARI manatano basumirite kuona utungata bo yao KANGETA Catholic Church aratuyite kubwithia medical camp kutest antu betu tuona mirimo ira yubasumbura ni iriku twina diabetes cancer screening among others. Aja narua KANGETA itumbite kugwirwa muno nontu bakiegwa kiria woman representative ombite kwa antu ba KANGETA narua kiegwa kia ya Muciari ure uga ntege ana bakwa ure bakari naro twe KANGETA rujo tukethwa twe kungi na kungi mwanya tukathiuruka Meru county yonthe na eje project yombete kwithirwa igiukiria mantu jaegie antu betu ja ugima bwa mwiri antu betu bombe kwithirwa bekara bwega na narua twe kungwagira kiumia kia Women's Day na gikeno gikinene muno kwithwa mwaisimu wetu wa Women Rep Elizabeth Karambu atwete kanyagaka kwithwa kwina medical camp ndene ya parish yetu ya KANGETA na muno nchokerio bisha enkatho nontu kuona ni bwagirite na kwina obatu antu baba ingi kuthimwa mirimo iria ikubacumburaga nekenda muntu yothe akimenyaga status yawe. Nontu kaunti ya Meru nithiritwe tongerete na murimo yo nyimba muno mirio ya yembe baba ingi kwithirwa bati kuona ngarama yoso utungata bwa kumenya ugima bo niketumi mubunge KAILEMIA kinyite na utethio bobo tena marei antu bakiurwa sumiria na wingirira utethio ya bobo rakinya maturene muno Meru county thai na high prevalence tuberculosis in high cancer cases, very high, especially in the Gembe region. Na antubeto bate komba wikinyithia sibitari bongo because of the medical stigma na kwithira batina mbeza cha wita kwaliwa. So wende tona tobaretera mantu ya mashinani for free tutobarigia bakaomba uchekwa tukadiagnose cases iucha cancer iucha TB na twaba dawa itukoya na dawa cia yonto ya hypertension tayo blood pressure cia murimo sukari na ingi nyingi na baraba tena dawa twaba referral inara bomba kuona dawa kana a further medical check up na sibitari ira twatanirite acio na muno nkalomba rira kampu iji ya kwina kwenu na ruo be KANGETA ntuku wingi be gonto kungi kaba antu bashiumirie nontu mwesimu akazi ejanete kubarira ithimi bau kubarira ndawa nikenda bomba gutetheka kire AKARI batithete okenakwo baba ingi bakiwa kuona ngarama ya utungata bo ni thina iboya sana nontu bakiuthurano gikumbite kwiyaru ari kiretetwe ni our Hebo Women Rep Madam KAILEMIA ni ontu bakuya kutega Ekuru na Akuru baba ingi bombite otetheka muno ntukweru ari nontu baba ingi batumba kwithira baita hospitali especially Akuru lakini ndira baiburu ne yete ndi baombere kweya na bautegwa sana na Ekuru baba ingi muno bakutegwa sana kawito ko bwetheri boya apio ko bwetheru ithimi ko bwetheru pressure sukari bantu bangi batona ngarama cio tonto maoa kamero lakini ende nkona iboya nonto bonto babwithitie nonto thaya nto ibakwirwa turi nyama oro nonto namumite mbira mauru nkiripotera weru weekendi kuuma KANGETA Gembe Central Mbitawa Marion Karugi wa Kenya.